Kuvela amafayela abantu ukuthi why uMax egcina exolisa njengoba ezehlisa eshula exolisa kwesilo nakunyazi lwezulu njengoba udubule ekhuluma lamafayela uchaza ngokusobala ukuthi uyena wathinta uMax wathi akaxolise endlunkulu uyafuneka njengoba ke efuneka futhi nangaphansi kwezizinda sonyazi lwezulu. Kana kwethu ngiyakubingelela kuphi nakuphi la ufunye khona nombuso njengamanje ukubingelela uyena mathi Xolisa intombi zomqomo lamehla abanye baqhamela imali thiwazi. Cela unzele ukuthi mawusukhona ukuqala usubscribe walike bese okulandelayo uzokhomenta mangabe video isiphelile. Dubula ke uveze amafayela ukuthi uMax wagcina eshaya wakhe akasagoduka ukuya ekhaya ngesizathu sokuthi washaya wakhe wathi udla imali zomgwaqo njengoba ke beveze nokuthi unothayela ekhanda. Mina ngifuna ukwazi ukuthi niyithatha le ndaba ukuthi uMax unothayela kahle ekhanda isuka kanjani leyo ndaba niyazi kanjani abafana bengibona la makhona ukuthi hayi into enothayela ekhanda kanti nazi kanjani yini okwenzakalani ngoMax nothayela ekhanda oyedwa nje ungangisiza bafethu angitshele lokho. Right ke udubula uthena mangabe ekhuluma uveza ukuthi uMax washaya wakhe akasagoduka ukuya ekhaya uyayazi yonke into alento le eyenza ukuthi angagoduki noma ke ephathelene nempilo yakhe wasecela ukuthi akaveze isizathu sokuthi kungani exolisa eManazaretheni kanye ke nakwisilo njengoba ke wayekade ethe uyinsizwa senxusa nokuthi akaxolise lapha nemndeni noamhlongo kubobo sekhaya angizuvola khona mayelana nalolu daba hlangana lapha na comment section na video yadubula echaza Nazaretha ngiwathiwa ngiyaxolisa kunyazi lwezulu mana womfana angifuni le ukuthi siyithathe ngokusineka nje angifuni sisinekelele usuyaxolisa namhlanje engani wena wathi awuxolise nje wathi nilalela abantu abawu3 la emhlabeni wakhohlwa uNkulunkulu wakho akulethe emhlabeni umama wakho nobaba wakho wathi nilalela abantu abawu3 ongebona ngisho umndeni wabo ongebona ngisho ini usukela abantu nje basemzini yabo uzothi ulalela bona bo3 bayakwazi ukuthi wakhandwa kanjani wathi ulalela uKhuzani ulalela ubaba Jacob Zuma ulalela uBhaka uxoliselana namhlanje baba yini lenza ukuthi uxolise namhlanje lalela ke baba ngifuna ukukutshela nje kahle angifuni futhi ukukuthethisa ngunikeza 24 hours 24 hours njengamanje ngoba ngenza le video nje u9:10 ngoba ngenza le video kusasa after 10 kusasa ngiyadedela mfuthi ifayila lonke lokuthi uzufika exoliseni nje kwenzakaleni ngakufonela mina ngakutshela ukuthi wena uyafuneka endlunkulu wathi wena akho umuntu ozokwenza nix ufonelwa yimi ngathi cha ndoda sondela endlunkulu xhumana no Dr 3 second awathi wena uxhumaneleni no Dr 3 second kunjani namhlanje siwazi ukuthi imali zoxolisa wena engani wathi uxolisa wena lalela ke baba ngiyalidedela lonke ifayila lakho ukuthi uzofikela axoliseni ufike kanjani uyafuneka endlunkulu baba ngimbonge futhi ubaba uDr 3 baba Dr 3 second ngiyabonga baba ngingavumi nozulu wobaba mkhulu no angazi ngabala ngithini uzulu wonke ngingavumi nawo ngiyabonga Dr 3 second ngibuya ngibonge futhi kuye baba Dr 3 second ngingavumi nebandla lakwaShembe lamaNazaretha ngiyabonga baba ngingavumi nalezi zinto ezothu ngiyabonga baba ngingangaweke mnomzane lo nothayela ekhanda ngathi kuwe sondela kubaba uDr 3 second ngiyibona lento yakho ukuthi iza kanjani wayitshela ukuthi wena uyinkunzi angithi kade wenza ivideo wena uthi wena uyihambela wena awunankinga wena uyazi ukuthi khona bakulandelayo wathi kunjani namhlanje nginginikeza 24 hours baba ukuthi wenza ivideo usho ukuthi uzuxolise kwenzakaleni bese kuthi uma kusuka lapho uhambe uye kuBobo uyoxolisa lamasimbo wawasho ngoBobo recover Bobo recover mfuka mhlongo ubuye ndoda uzoyilwela impi zakho ngoba baningi abantu abacishe bangena emasimbeni ngalento yakho yokulimala kwakho buya ndoda uzoyilwela izimpi zakho buya mfuka mhlongo buya nje manje recover baba ubuzoyibampela izimpi zakho bese uyabuya lapho uya kuBobo yazi khonto ongayazi weMax ukuthi mhlawumbe ngiyayazi wagcina nini embumbulu la uhlala uthi ungasembumbulu khona lalela baba wena washaya umama wakho wena ushaya umama wakho umshayelo ukuthi umama wakho uthi wena wadla imali zakho zakaRef kusho wena
umama wakho wamshaya wambeka isandla qede lapho wazoduva la emkhukhwini eRandburg wena wazoduva la emkhukhwini eRandburg wagcina nini ekhala othi kusembombulu khona wagcina nini umfana onjani okwazi ukushaya uNkulunkulu wakhe esemhlabeni embeka isandla umfana onjani angithi njengoba uhlala uqamba amanga nje lokuthi ungasembombulu usho izitrade zakho uqamba amanga ngoba vele uyazi ukuthi awusekho khona usuwabhunguka wabaleka nakhona wawukade vele ufike ngomama wakho kulo yamuzi loyana umama wakho laga nakhona qede lapho usiwazi ukuthi umama wakho kumele ufike umjikele kulo yamuzi loyana umbukanise nezwe umbukanise nalo yamndeni loyana owakhulela kuona qede lapho uhamba uyoduva la emkhukhwini eRandburg angithi siyazwe ukuthi la enakho la eAlex anganomi iAlex shopping center or imall yana leyo sebenzela khona eNedbank ngabathi angikwazi lokho ngangawe mnomzana Max mina ayikho into engayazi ngawe ayikho into engayazi ngawe that's why ngenza ubuntu kuwena ngathi mina ndoda sondela ku Dr 3 second lento yakho ngiyayibona ukuthi iza kanjani wathi wena uyinsizwa wena namhlanje awusayona insizwa awusayona insizwa namhlanje shame on you lalela ke baba ngifuna ukukhuluma kude namhlanje or kakhulu namhlanje ngithi kuwe ngunikeza 24 hours ukuthi sifike kanjani ekutheni uxolise angihleki nawe futhi angisineki nawe ngifuna ukukukhombisa ukuthi mawukhuluma ngodubulo ukhuluma nobani angithi uyazi wena ukuthi maxolisa kumele ukhiphe inkomo namhlanje usukhohliwe wena lokho wachamela pheko washembe wachamela pheko inkosi yamaZulu lesihloniphayo uba yedwa into abezitha wena wazi ukuthi kumele umchamele umzombiza stepfather who are you wena okwazi ukubiza inkosi yethu njengamaZulu esihlonipha umhlaba wonke uzombiza ngokuthi wena stepfather who are you angihleki baba angijiki futhi ngithike kuwe mina after 10 kusasa ngolesine ngiyidedela baba angisasineki nawe angidlali nawe mhlawumpeni bengwenza ngibuye ngufihle angisadlali nawe ziyakhala impela ke manje ngifuna ukukukhombisa ukuthi useless kanjani wena mfana ngifuna ukukukhombisa ukuthi useless kangakanani ngifuna ukuthi indlunkulu ikuhle ngifuna ukuthi uyibandla lamaNazaretha nenkosi yamaNazaretha ikuhle mfana qede lapho siye kwamhlongo phimisela amagama akho owawasho ukuthi ubobe ngathi ngafa ya recover mfo kwamhlongo wa recover mfo kwamhlongo ngicaba sesikhohliwe ungakhohlwa baba ngicabanga ukuthi isikhathi yasibona kusasa ngo 10 ngiyabuya baba ngizodedela lonke ifayila lakho ukuthi uzuxolise nje uzufike la esikhona namhlanje kwenzakaleni ngizolokhu ngimile ngithi Dr 3 second siyathokoza baba siyabonga baba igebenge ezifana nalezi uyiveze obala ucabanga ukuthi lona la emhlabeni nje uyazenzela la angithi wathi singamangoni wena angihleki baba nawe futhi angisineki nawe ngifuna ukwazi lokho after 10 kusasa ziyakhala baba ngunikeza 24 hours ukuthi wenza ivideo utshela abantu ukuthi uzufika exolise nje kwenzakaleni otherwise ngiphethe list baba mhlawumbe ngicabanga ngiyadlala ngiphethe list yakho mfana wami ufuna mfana wami ukukhombisa ukuthi useless kangakanani nona mfana useless wena ivideo yami yozibe yinde ziyakhala baba kusasa after 10 nginawe mnomzane thank you bye